asyuta mo king ikalabing-pitong Domingo ning karaniwan na panahon. Talakad tapo ti kantatayeng dalit na pamuklat. King lagyoning ipa, ampon ning anak, ampon ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios sa ting pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatiliya ke kayungan. At kaya ko antimoren. Kapatad adwan taking ginuing pakaduluna, karing kekatang kasalanan. At kastayang ening nagnanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyaya diwang kakulangan.
Uli nito, ipanigapu ko kang Santa Maria Kapilan Birhen, karing sablang anghel ang Santo, at kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie, alang angga. Amen. Kristo, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami.
ipanalangin tamo. Kaniting misa yabetalak ng kekatang panalangin, ting kapatatang magpasalamat, ting pamilyang manuknangan, king Barangay Santo Rosario, antimurin ding pamilya dari Henry at Villa Kiambao, Paredes at Celia Peña, Jaime at Claire Marin, Alex at Josie Lulu, Marlene Flores. Antimurin pakipangadita mo ing special intentions dari Chrysel Masangkay at Mary Grace Kiambao. Pakipangadita la naman ding kapatatang masakit, lalong-lalo na di Miguel Cyrus Nolasco at ding sablang may infection king COVID-19. Pakipangadita la naman ding kalugurantang may ngupye di Dominador, Zoila, Mariano, Lourdes, Artemio, Aurora, Felicidad, Rowena, Narciso, Manuel, Amor, Aquilina, Mariano, Florentina, Felicissimo, Fermin, Alfonso, Irineo, Jesus, Daisy, Carmen, Emilio, Clemente, Aurea, at ding sablang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaganaka, Karela. Ingaldo iti, pagmasusya niya nening simbahan, ing piyesta ng Santiago Apostol, piyesta King Betis. So pakipangaditala po king pamagparangalda, king Karelang patron, i Santiago Apostol. At antimurin kay katang Santo Papa diniklarani ing July 25 as the first World Day of Prayer for Grandparents and Elderly. First World Day of Prayer for Grandparents and Elderly. So, ing simbahang Katolika at inyang sariling selebrasyon para karing pamanalangin, parangal, karing kekatang grandparents and elderly. O Diyos, say pami, ibuklat mo ring matami ban akit miyo ing magobra mong gamat, king ningning naning pamaglalang, king sintingan ning makataong biye. Saupan mo keng lugod karing kalam ang makapadurot ke kami. Ban ara kayanan mila keng kanwanan mo ring kapatad mi at atakman ing tula ning biye arapan mo. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king kadwarang libro, ding ari. Karingaldo reto, ating taong ibat baal salisa, alinapit kang Eliseo, ing tao ning Diyos. Magdalayang adong pulong pirasong tinapi, ame gawa king mumunang pupul asebado, at dita kabinutil abayong pupul. Nga ng Eliseo, king kasaup na, iya pagmulareti karing tao, ban kanando. Dapat nga naning kasaup no, ela makagyureti karing dinalan ataw. Nga ng Eliseo, iya pagmo ban makapanganlo, ulinging ginu sa sabyano, king makapanganlo, at atimpang mitagan. Inya inapagnala ning kasaup no, Karelo, antimo ing sinabi ning Gino, menganlangan at atimpang mitagan. Ingamano ning Gino. Salamat king Diyos.
Inggamat ning Ginoo, pakananakatamo, pakibata na ing sablatang pamangailangan. Inggamat ning Ginoo pakananakatamo, pakibatano ing sablatang pamangailangan. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian, at ing kekang kayupayan. Inggamat ning Ginoo pakananakatamo, pakibatano ing sablatang pamangailangan. Ding sabla makalawela, at manaya keya, at babyen na karela ing pamanganda. King panahon na kailangan da. Ing babyen mo karela sobra-sobra, ibabyen mo karing sabla ing kailangan da. Inggamat ning Ginoo pakananakatamo, pakibatano ing sablatang pamangailangan. Makatuluran niya ing Ginoo, king sablang dalan na. At malam karing sablang dapat na. Malapit siya ing Ginoo karing sablang tapat manaos keya. Karing sablang king katutuan mamaos keya. Inggamat ning Ginoo pakananakatamo, pakibatano ing sablatang pamangailangan. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Epeso. Ako ang makasukol, king uli na ning Ginoo. Magisabi kong mayap kaya kayo, king mibiyebiya kayo sana, agpang king sukat, dang daptan, ding inaos ning Ginoo. Mipapanupaya kayo sa magana ka, mapibabata, at misaw-saw, kitman lugod, king metong at metong. Pagkapilitan niyong pamanatilyan ing pangametong at iba't king espiritu king kapamilatan ning kapayapan abubuklod kaya kayo. Metong kayamo ing katawan at metong yamo naman ing espiritu. Antimonong makananong metong yamo ing kapanayan at kaya katamong kayawos. At imong metong agino, metong akasalpantayanan at metong abinyag. Metong yaing Diyos at igpatangan. Yaing makiupaya, darapat king kapamilatan, daring sabla, at manatili karing sabla. Ing amano ning Ginoo. King Diyos, talakad tapot parangalan ning maya pabalita. Ing ginumanatili ke kayo, At kaya ko antimoren, pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya kaya ko o Ginoo. Dinalakit ya i Jesus king kangatba naning dagat ning Galileo. Tikyan de ring dakalataw, uling ikit dala ring malang depatana king pamanulo karing masakit. Minukyat kay Jesus king bunduk-bundukan at karindinuklok yang kayabera ding kayang alagad. Malapit na kanitang Paskwa ing piyesta daring Hudyo. Inyang lawan ng Jesus ing makapadurot, ikit na lang lalapit kaya ring dakalataw, nga nakang Felipe. Nukarin tamo saling tinape ban apakantala reting tao, balo ng Jesus nung nanoy daptana at sinabi na iti baning subukan ni Felipe. Nga nang may kibat Felipe,
elamanag yung panyaling tinapering adwang dala na denaryo, ban ing balang metong makapanganya maski ditak mo. Ing metong karing alagad i Andres sa kapatid ng Simon Pedro, sinabi na, ating metong nga anak kalalaki keti amig bakal 5 tinape ampon na duwangasan. Dapot nula antireti para kareting dakalataw. Nga ng Jesus, paluklukan nyo laring tao, matikot king lugalayta. Inyali nukluk laring tao. Bigit o kumulang laking 5,000 ring lalaki. Kinuha na lang Jesus ding tinapi at inyang may kapasalamat ni King Diyos, pemye na la karing pakalukluk. Makanyan mo naman ing gewa na karingasan. Mirinan langan ding tao anggang bisala. Inyang kinapsinalangan, sinabi na karing kayang alagad, tipunan nyo la ring sipi-sipising mengatagan ban alang masayang. Inya, tinipon dala ring pisi-pisi ay bat karing 5 tinape at akat mo dala ring 12 kaing karing tagan ding taong mengan. Inyang ikit daring tao ing malangde patana nga ng ngarang sinabi, tunepin ya ing propeta adatang ketiking yato. Balo ng Jesus king burireng lapitan ban pilitan deng gawan ari. Inya may koyang pasibayo at mintang magdilidili king kabundukan. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pa gat panapon po. Maya pagat panapon mo naman po, among. Atin tamo pong natural kalikasan o natural emosyon na potang panamdaman tayo tamo'y paindato hanggang tayo apapagtagumpen itang kekatang penamdaman. Istong penamdaman tayo talagang yang matutod ni kay matutod na kamo isipan me pamurin itang penamdaman mo, itang emosyon na ita nanuya po yapining malasakit. Istong penamdaman me ing malasakit, mimisip ka nung makananumeng papagtagumpen, papagobran itang kekang penamdaman a malasakit. Anya, itangan paniwalan ko at intangan makanyan Ingkutang mo keni, nanung gagawan tamo, potang panamdaman tayo, iting feeling of pity or malasakit, itang lunus a penamdaman tamo. Itang istong may lunus ka, bisa kag magmalasakit. Nanuya kaya ing solusyon tamo. Ating ko pong ikita atlong solusyon alinto king kekatang ebanghelyo. Siguro lawentala ne po. Ating kasing problema, Jesus ikit no ring dakala tao paratang lakaya. At paratang lapa mo, balo na ng Jesus ing sitwasyon da. Danupan la. King pamangan, danupan la king pamangan. So, may lunos siya. Anya, ngeni, manintun niyang solusyon. At ining lunos na ngayon, burining mamunga, iting malasakit, anya, may ngutang niya karing alagad na, particular kang Felipe. Nga ng Jesus kang Felipe. No karin tamo saling tinape ban apakantala reting tao. May kibat kay Felipe. Elamanag yung panyaling tinape ringadwang dala na denaryo ban ing balang metong rakalakat sobrala karakal at adyang kanuing 200 days wages is not enough for them to feed a little.
Buri ng sabyan, nung i-conclude tayo itang sinabi ng Felipe o Jesse, adyang buri mong pakanan din, rugo, adyang magobra kaming 200 days para mo pakanan la rin, tala, apaka na dyan ditak mo. Etal alatang agawa ka rin, paboren mo na la, paboren mong muli, paboren mo kanita mga lakaring pibale-balera. So alatang agawa ka rin, Jesse. So ito yung buri ng sabyan, Felipe. We cannot solve your problem. Okay, so iting ningkay makanyan tamo po itang wako mong diling magmalasakit, ako mong makaramdam king malasakit, at ala na ako bang agawa king karakal daring at karagul daring problema, kaya yung solusyonan yan, ala kong agawa, I can't do anything for them. Nga na balang buri na sabyan, ningkay makanyan tamo, kalupa tayo Felipe. At yun naman kadua, i Andres. May nito niyang malating solusyon nga na ning Andres. Ating meto nga anak kalalaki Keti, amig bakal 5 tinape, ampon adwangasan. Dapot nula antireti para kareting dakalataw. Di takla mo. Atintang 5 tinape pero di takla mo reni. Nula anti para karening dakalataw. Nung lawen me, bala mo, ginawa yung solusyon Felipe o ning intutuna, inawad na lakit ang anak Elaman ibat kayo. Nya, ito, ala, kulang la reni. Kulang la reni. Ala tam pamuring agawa, kulang la. Ning kay makanyan tamo pong maglalawe na potang bisatang sumaw panandaman tayong malasakit at kinglawe tamong metun tamo mong ordinaryong tao, simpleng tao, kalulong tao, alang talent ta tao, ala tamong asaw, alatang apagkalub o a-contribute. Anya, wala mo alam mo ring solusyon. Inggewa ng Jesus o inggewa na siguro ng anak, ya mismo inabot no kang Jesus ding 5 tinapi ang pangadwangasan. So, ding kulang meging sobra-sobra la. Muing meging sapat la ding 5 tinapi ang pangadwangasan, sinobrala pa, biglabis-labis pa, ing grasya. Naning daltoke ni, nung ibyemo kang Jesus, patalan me kang Jesus, itang kekang pagnasan, buri mong i-contribute, buri mong ipasaw, panyaw kang karing kaparang tao, sabyan me kang Jesus. Jesus mismo, yang gawang solusyon. Ating kumupong kukutang kanita niyang babasang Kenny. Balo ko at paniwalan keing Biblia na ingapong Ginoo, He can create everything out of nothing. Ne po, lelangani ingyato from nothing. Sinabi na mo, sabyan niya mo Sabyan na mong mika danum, mika gabon, mika tanaman king gabon, mika animal agagapang king gabon, mika ayo pasusulapo. Sasabyan na lamo, they become, they ating lunto. So, God does not need anything to create something, to create food. God does not need anything. How come? Minyadyang suggestion kang Felipe,
At ginamit do pa rin 5 tinape. Nanong suryan mo, na namang kailangan ing naanuman. Ikit ke po ingan ti kanini. Linubyaking ka na kung pamibule ingan ti kanini. Inga pong Ginoo, bisayang pasaup kay katamu. Anya menyadyang suggestion karing apostol. Burina maging cooperators tamo. Ne? Sana kaya be nakatamo king pamangawang milagro. Kaya be nakatamo king pamagmilagro king pamanyaw karing kaparang tao. Binyeke kay kayo ing emosyon o feeling na ning malasakit anya paniwalan ng Jesus. Uling binyene kay katamo yan. Buri tayang papagobran at agyo tayang papagobran iting feeling of malasakit. Anya, yan po siguro ing lawenta mo. At tsuya yan. At sigurado ko kayo may paindato nanggang apapagtagumpen itang penamdaman yung malasakit. Nya, ing importante, makanano yamang kalatiti, makanano yaman katiting iti, ibiyeme kang Jesus. Pagamit me kang Jesus. Paturo ka kang Jesus nung makanano meng gamitan. Nung makanano neng gamitan para king kapag nasana. Burina kang makipag-cooperate. Nya, sana maging mabungangan ing kayang kapagnasan kapamilatan tamo. Amen. Sasal pantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tuto, lina lang king banwatyato, at kang Yeso Kristo, ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upayaning Espiritu Santo, ibait kan Santa Mariang Birhen, linaso alalam ng upayang Poncio Pilato, ni pakuking krus, mete at mikutkot, tinipaya aring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, paitas siya banwo, makalukluk wananing Diyos, sigpang mayupayang tuto, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabye, ampong mga mate, sasalpantaya ko, king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananggo. Amen. Panalangin ning balen, manalangin tamo kang Jesus sa ginuta mo, ban pakabuklat no ring palad na at ipagkalubing kapag nasanda ring sablang mabye. Ngatang sumabi, Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Bang Gino para kalano rin talapa mayapa, bang mi kamaygit apami pausig kimpisamban, at maragul apami tambayan at pamisan metong king kiyakatangyato, manalangin taking Gino. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Bang Gino palabunga na ing kasalpantayanan, busal ding tao, bang ing kayaryaning katuliran, at kayapan ni Diyos, mabilis sumulong king Santa Iglesia at king Yato, manalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Bang ing Ginoo, palaganapan na intula, busal ding tao, ban ing kapatawaran, at pamikaluguran sumulong, at pisan meto nga no ring mikawani na bakas, panalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Bang ing Ginoo, para kalanong pasibayo rin tinapi kete king Yato, bang alantaw o bansang dumano pasibayo, at ing kupol ning Yato, pante-pante milaganap, para king pakinabang ding sabla, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Bang ing Ginoo, palabunga na ing lugod, karing kaya katang komunidad,
bang migit siyang mi kaintindi, imbalang metong at ganap lang mi pananggap at mi pagmasabal, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po adwan tayong sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, manalangin kekeka at abibita saming ipawi mo ing sablaming danok. Uling ika ing ginumi manggaman king alang angga. Amen. Palakad tako. Manalangin kayo kapatid, banding kikatamong daon, dating tinapi at alak, matampang tanggapano ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan sa aning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, tanggapan mo reting ayin may piling ibat karing dakal mong regalo. Manano na sanang dating misteryo, pabanalanda kami at tayran papunta king alang anggang ligaya. Ipagkalob mo iti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili yakke kayo, At kaya ka antimorin, yat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa Diyos king alanganggat lubos mayupaya. King kekang lugod binukod mo kami, ban ipakilala mo yung kekang karangalan. Agyang gilutan da ka, paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kelub keka. Ulinita, ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi, ban ating kalupa ming taong makapagligtas kay kami king kapahamakan at pangaliling dalan.
kapamilatan na ringangel ning banwa, kayang pangda ing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsayala arapan mo kapilan man. Misuge sana ing siwala miking karela, king matagumperang dalit ning kapuryan, ngaming kakanta. Tunay kapin badaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli ni tapag paralampumi, pabanalan mo sa reting ain, king espiritu mo, ban para kay kami magawalang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamay lasat kamatayan, kinwaning tinapi. Pepasalamata nakat pinuri, piraso ne, at binyene karingkayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman, kaibat ning apunan, kinuaning kalis, pasibayo kay pasalamata nakat pinuri, pinyening kalis karingkayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakundaya, indaya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kay kayat para karing sablang tao, ban katami patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti king pamigaganak kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng maybiya ng anak mo. Darang miya kaya ting tinapi ng biya, ting kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulok ing katanat dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi oy pa ing Santa Iglesia mo makalaganap king metuyatu, pan mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ing kay kaming Papa, at i Florentino ing kay kaming Arsobispo at ting sablang pari. Ganakan mula naman ning kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, at ting sablang mayango na piye, tanggapan mo sana king maligayang ngarapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit kimbiyalang anggo, ban kayabe ng Maria, ing Birhen Induning Diyos, kayabe ng San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol, lalong-lalo na Santiago Apostol, kay kaming parangalan king Aldoiti, at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburyan, king kay kabaning panahon, puryan dakat parangalan o paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kay kanganak.
king kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagom ning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alang angga, anting meto nga pamilya, pangadyantay tang panalangin at tiro ning Ginoo kay katam. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, pan king kasopaning kekang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong, kay kaming talapangabos. O ginaming Hesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko, kay kayong kapayapan ko babiye ko, kay kayo. Mo sa babalikdan din kay kaming kasalanan. No nalawan mo yung kasalpantayanan ning kay kang iglesia. Pamayapan mo yung pagbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ko ang timurin. Ipakita mo pong ening mi kakametong taking kapayapan.
kaluguran kong kapatid oy ni Jesus, ing tutong mapagmalasakit. Aliwa mo ing kekatang kaladwa yang pagmalasakitana, pati na ring kekatang katawan. Inya, ngeni, lalapit ta kaya, ban tanggapan tayo, ing pamanga nababyena kekatamo. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakas me ingamano mo, humayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da kong may king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapan da ko. Dapat pahuli na ningening pinandit, era kaatanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan mon, ing mikawani ko keka. Amen. Il Signore mi rende uno strumento della vostra pace. Dove c'è odio, lasciario seminare l'amore. Dove ci è ferita, perdono. Dove ci è dubbio, fede. Dove ci è despezione, sperare. Dove ci è l'erenza, illuminarsi. Dove ci è la tristezza, to be
Bonifacio Emperato, laban king COVID-19. O mapamakalulo, ang pong mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami kaya ko kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ko ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami at may kamateno karing dakal atawo. Adwan mi ngeni kaya ko, ing balikdan mo kaming mit mong lugod at iyatsat me kaya kami ing makaulo mong gamot. Ing takot mi king sakit at kamatayon, alilan mong kapanayon. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo lo ring tawong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampot king pangakalat no. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemyo king bansa mi. Ipanalangin mi lo ring doktor, narsis at ding sablang lilingop karing mi salunan, ban makasuyo lo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulason, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingop karing masakit. E mula paboren miyayawo kaniting sakit. Ipanalangin mi lo retang miyawa no, kumayap na lasa ng malalagwa. Ingatan mo lo retang lilingop karelo. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawb kami, karetang mangailangon at pakakalulo. Manano na sano, paulin ing masabol at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayong lob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, nagsakdal kamit magkanlong. O kabanal-banalan ay induning Diyos. Emusano ipisawili ingaklis mi king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligayo at kanwanon a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, esposo ng Maria. San Rafael, Arkanghel. San Roque. San Lorenzo, Ruiz. San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga, Santiago Apostol, Panalangin ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Ginoo, tinggap miya ing sakramento amag masusi king kapigaganakan king kamatayan at pamanyubling medye Kristong kekanganak. Manano na sanang iting ain idala na king ilapit king kekaming alang anggang kaligtasan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginumanatili ke kayo. At kaya ko ang timorin. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu ing ipa ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Mumiatana at isundong mga di para karing kekatamong grandparents at elderly citizen. Salamat King Diyos.